you have to ensure that he takes a contract license. There is no contract license which was given to the DRISHTI when the contract was avoided. The contract was avoided to DRISHTI Special Response Services, but the contract is run in the name of DRISHTI Life Saving Private Limited. This is a big contradiction, and we have pointed out to this to the court, and also we will be filing a separate writ petition on this, pointing out this discrepancy, because as on date, in the eyes of law, there is no contractor in the tourism department, and all the employees who are employed by the DRISHTI are the employees of the government of Goa, and that we have also told them. As far as DRISHTI lifeguards are concerned, some papers have reported that governmental कॅबिनेट मंत्र्यांनी जो अग्रीमेंट सायन मारला तो अग्रीमेंट मानिना अशें म्हणून म्हटला, म्हणून कोर्टान ताचेर कांयच अभिप्राय दिलेलो ना. इनफॅक्ट गव्हर्मेंट एफिडेविटान गव्हर्मेंटाच्या आदवोगातानूच सांगला की दृष्टीच्या युनियना बरोबर, लायफगार्ड युनियना बरोबर आमी अग्रीमेंट सायन मारला आणि तो अग्रीमेंट हांगा तांच्यांनी लायला आणि हो गव्हर्मेंटानूच लायला एग्रीमेंट आणि सांगला की द स्टेट गव्हर्मेंट विल टेक एप्रोप्रिएट डिसिजन ॲट एप्रोप्रिएट टाइम ऑन दिस एग्रीमेंट. सो दिस इज द पोझिशन इन द केस ऑफ दृष्टी. म्हणून आमचें म्हणणें अशें आसा की जेन्ना कॅबिनेट मंत्री जावं मुख्यमंत्री जावं खंयचोय मंत्री पब्लीक अश्युरन्स दिता, फॉरगेट अबाउट सायनींग एन अग्रीमेंट, पब्लीक अश्युरन्स दिता, दॅट पब्लीक अश्युरन्स इज binds the government. That public assurance binds the government, and there are Supreme Court judgments to that effect which says that अशेंच एक पंजाबान जाल्लें डेरी फार्मर्सांक मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें आनी तें पाळूंक ना, म्हणून मागीर सुप्रीम कोर्टाक सांगचें पडलें की जें आश्वासन तुवें दिलां तें तुवें पाळचें पडटलें म्हणून. अँड वी आर फायलिंग अ सेपरेट रीट पिटिशन टू दॅट इफेक्ट इफ द गव्हर्मेंट डजंट come out clean on the issue of DRISHTI.